Марко Лопушина, ние се знаеме 20 години. За македонската публика интересна една приказна. Бошко Радонич. Пред 20 години се обидуваме да го убедиме Бошко Радонич да интервю за емисијата во Центар. Сега можеме да раскажеме, дел од македонската или поголем дел од македонската публика не знае кој е Бошко Радонич. Кој е Бошко Радонич, кој не успеавме, малку фалеше. Требаше да дојме после 2 недели, па се случи некој настани, не беше снимено интервјуто со Бошко Радонич. Кој е Бошко Радонич? Бошко Радонич е југословенски емигрант српскog порекла со Златибора. Отац му е био четник, деда му е био четник, сви su bili četnici, odnosno, da budem precizan, bili su pripadnici Jugoslovenske kraljevske vojske, koje su posle partizani proglasili četnicima, šumskim ljudima, to su bili ozbiljni oficiri. Neke od njih je Tito posle uzeo svoju jugoslovensku armiju, ali o tome se ne govori, nego je pežorativno. On je emigrirao i živio u Njujorku i bio je šef italijanske mafije Cosa Nostra za Njujork. Držao je parkinge, jer to je, pored đubretara, najbolji posao u Njujorku. Imaš jednostavno betonski plato, satove koji skupljaju novac, parking ne traži ni leba, ni vodu, ni radnu snagu i ti ubiraš iz onog 10 parking imaš. Da, 10 parkinga ima i onda je on, po mom mišljenju, kad je bio stisnut da je podmitio u ime mafije neke svedoke na suđenju, nudio im $60.000 da svedoče u korist njegovog šefa, onda je on postao interesantan i FBI i CIA. Šef mu je John Gotti, големиот шеф на италијанската мафија во Њујорк. I onda je on umeđu vremenu bio veliki antikomunista, to mu je bila američka priča. Zapravo, o čemu se radi? Amerikanci su bili prevareni od Josipa Broza Tita za neke teške milijarde, jer im je on prodavao kosmički program da idu u Vasionu posle Rusa, posle Gagarina. Amerikanci su bili u panici kako oni da odu od gore, kod Boga. On je projekt Željava, aerodrom Željava na granica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Da, bome, Tito im je prodao nekakav program, uzo pare, ali taj program nije radio. Sad su Amerikanci tražili da se vrate novac, on nije hteo da vraća novac, onda su Amerikanci njemu natovarili jugoslovensku jugoslovensku emigraciju u Americi da prave demonstracije Vladika Dionisije i tamo Kavaja i društvo Sopo kao teroristička organizacija i tu je bio i Boško Radonjić. To je bila američka parada protiv Tita. Kavaja i Boško Radonjić se kumovi. Trostruki kumovi. I onda se dogodilo to da je Kavaja napravio ludost, kidnapao avion, a Boško, pošto je bio pametan čovek, on nije hteo u tome da učestvuje, ode lepo u FBI i ispriča šta se sve dogodilo, a Kavaja dobije 65 godina robije. 65 години. Да. Да, то се оние приказни дека имал 3 обиди за атентат врз Јосип Броз Тито. Да. Нели на територија на Америка, на територија на Бразил и така натаму и така. Да, свашта он прича. Како го поминал реката Рио Гранде, значи Бошко Радонич и Каваја се троstruki или кумови. Jeste, ali nije Boško pratio Kavaju i nije učestvovao u njegovim pričama. Ja sam pravio knjigu o Kavaji. Некој Поп Кајевиќ, тој спомнуваше Поп Кајевиќ. Da, tu su raznorazne priče, ali sad se to otvara da je sve to CIA organizovala da bi napakostila Titu da vrati. Значи Каваја го има CIA организирано. Pa da, on je meni rekao da radi za CIA. Да, со авион што требаше зградата на Централен комитет на Југославија. Da, on koji nije vozio ni traktor, on će vozi avion i događa CK ovde, ne bi se danas imali ušće da ljudi izlaze u kupovinu. Da, pola Makedonci što dođat po Belgrad ušće da... Da, i onda se Boško Radonjić izvukao svih tih suđenja i robija u Americi i početkom 90-ih došao je u Beograd. Голем мафијаш. A čim si ti šef Njujorka, grada od 15 miliona stanovnika, mora da si... Ние бевме во Лотус бар доле, таму го убедувавме да даде интервју. Да, он je došao ovde, dobio Lotus... Три прстени на обезбедување беше. Ma, to su priče, da. On je došao ovde, donio je par miliona Slobodanu Miloševiću, ovaj mu je dao Lotus bar, tad je to bilo državno preuzeće, da? On mu je dao Lotus bar, a on se tu uselio i tu je držao program, pijanke i tako dalje, društvo dolazilo, družio se sa svim intelektualcima, najčešće sam tu sretao Momu Kapora, koji inače imao brata u Njujorku, pa je Momo odlazio da posjeti brata, pa je upoznao Boška još u Americi. Pa su onda zajedno išli na neki piknik u Čikagu, pa su onda Hrvati, dok su bili Jugoslavije, pisali Moma Kapor četnik. Тие приказни кои кажуваше Бошко Радонjić, како има убивано луѓе,
во името на италијанска мафија, дека има растурано ирската мафија. Па то su bili interni ratovi, o čemu Boško nije pričao, ali je pričao Kavaja. Kavaja, дека ги šutirale... Kavaji ponestalo para u Beogradu i on je počeo da angažuje hollywoodske snimatelje dokumentarnih filmova, da on ispriča kako su oni pobili irsku mafiju u Njujorku, da bi bili prvi, da bi Italijani sa Boškom Radonjićem bili prvi mafijaši. I da igrale tamo na parkenzite. I da će onda priča kako je on sa odsečenim glavama Iraca igrao mali fudbal. Da. Nikola Kavaja je... I Boško se na to naljutio i rekao, nemoj Marko više s Kavajom da praviš. Nikola Kavaja, човекот нели кој ние го представувавме како атентатор на Тито. Da, tako da je jednom trenutku meni Boško iskreno rekao, ma pusti Kavaju, on je folklorni emigrant. Sve не го пуша. Да се вратиме нели на овие актуелни посериозни теми. Пред еден месец, нешто повеќе од еден месец, во Македонија избива аферата со пасоши за овие југословенски или криминалци од просторот на поранешна Југославија. Дел од црногорската мафија, посебно шкалјарскиот клан, меѓутоа и кавачкиот клан, добиваат пасоши од македонската полиција. Македонската полиција вели, тој е организиран процес, да, пасоши се давале, делови на полицијата тоа го признаваат, и дека тоа се дават веројатно по некои инструкции на ДЕА. Меѓутоа тамо се давани пасоши и надвор од инструкции на ДЕА. Колку на црно чини еден пасош, бидејќи сите овие криминалци, да речеме Радоје Звицер, кој е во Украина... Нема цену. Kad njima gori pod nogama, on će daj 5.000 za pasoš. Ovdje vela do 20.000 se stigalo. Ali da se razumemo, na Balkanu ne postoje privatne mafije. To su sve državne mafije. Uvek iza neke mafije u Srbiji ili Crnoj Gori ili u Severnoj Makedoniji... U Makedoniji govorimo, ili ne severna. Da, stoje delovi državne vlasti. Delovi policije, delovi administracije, delovi iz neke stranke, kriminalci koji rade za političke stranke. Znači, pasoši su se 80-ih, 90 godina najviše ilegalno štampali i davali Albancima u Makedoniji i Albancima sa Kosova i Metohije da bi mogli da idu u inostranstvo. Pošto, na primjer, Švajcarci ne razlikuju 2 brata, 3 brata Albanca, jer su im svi isti, kao što su nama pre 50 godina svi crnci koji došli studiraju, izgledaju isti. Onda Albanac iz Tetova ode u Cirih, stavi pasoš u koverat, vrati nazad bratu u Tetovo, ovaj uzme pasoš i sa njim uđe u Švajcarsku. Ali, znači, ovo se podrazumeva kad neko iz mafije potpiše ugovor o saradnji, to je znači druga, to je zvanična saradnja sa policijom ili tajnom službom u Skoplju, podrazumeva se da će da dobije pasoš, jer on kad ide na zadatak u Bugarsku ili Grčku, on dobija pasoš samo za tu upotrebu. Da uđe u Grčku, da napravi delo i da baci taj pasoš, da ga spali, a da se vrati sa drugim pasošom koji takođe ima. Tako da pojedini organizovani kriminalci imaju po 10 pasoša na različite imena. To je problem da zapamtiš kako se zoveš u tom pasošu. U jedan moment imaš 3 pasoši vo sebi. I u jednom momentu dođe svađa unutar policije, jer to košta. Neko uzima 20.000, a ne deli sa kolegom, ovaj uzme pa ga prijavi tamo gde treba ili proba da razbije tu šemu njihovu. Ili na kraju krajeva hoće makedonska policija, to se dešavalo naravno i srpskoj, da se opere pred Amerikancima, pred DEA-om, pred policijom Amerike koja se bori protiv narkokartela i narkomanija, hoće da se opere, on uzme pa iza druga i kaže, evo, ti imaju te pasoša na ta imena, vatajte. Dobro, gospodin Лопушин, велите, тоа е на ваша теза која сум ја читал и сум ја слушал на некој ваше интервју, ќе велите дека веднаш после војната, тогашна Југославија, Титова Југославија, почнува да работи на формирање на југославенска мафија. Најмокна е 70-тите години, меѓутоа почнува да се формира веднаш после Втората светска војна. Како се формира југословенската мафија во време на Јосип Броз Тито, веројатно? Тоа е државен проект, каде што мора да се прави со помош на комунистичка... А она се формирала прво из редова политичких кадрова. Постои овде jedan gospodin koji se zvao Ratko Dražević. On je bio direktor Avala filma. On je se hvalio da je za vreme Drugog svjetskog rata pobio 2000 ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji i prevrnuo 2000 žena. Poraneš Jugoslavije. On je bio veliki direktor filmski, on je napravio Oliveru Katarinu, odveo je u Pariz, postala je svetska zvezda. On je napravio Milenu Dravić, on je napravio mnoge zvezde, ali je kao konzul u Americi uhvaćen sa heroinom.
Znači, faten su heroin. Znači, službenik jugoslovenske vlade, diplomata, uhvaćen sa heroinom u Americi, jer su mu potrebne te proklete crne pare. Znači, svaka država želi da na neki način pravi tajni crni budžet sa parama da može da finansira podzemne igre političke, da podmićuje strane ambasadore i političare. Naprimer, Tito tek što je oslobodio Jugoslaviju i seo na vlast, on je švercao cigarete za Nemačku. Tito. Pa je onda švercovao umetnička dela. Stavi u vagone umetnička dela iz naših muzeja, pa šalje za Nemačku i tamo ih prodaju razni ljudi i tako dalje. Pa je onda počeo da šalje ubice, da likvidiraju antijugoslovenske emigrante. Tako da je postojalo odeljenje u jugoslovenskoj tajnoj policiji za emigraciju koje je imalo 20 zaposlenih ubica. Oni su bili na plati. I oni su išli napolje i ubijali imigrante. Svako ubija svoje, svaka republika ubijala svoje. Srbi su ubijali četnike i ponekad nekog albanskog emigranta. Hrvati su ubijali ustaše, Slovenci svoje belu gardu, Bosanci svoje baliste i tako dalje. I to su bili delikventi, odnosno oni su bili, na primjer, u Frankfurtu, jugoslovenska frankfurtska mafija. Bože Spasić, vo to odeljenje ravote? On je bio jedan u tom odelenju i jedan koji je izvučen iz šešira kada je počela da se raspada jugoslovenska policija, da srpska policija optuži jugoslovensku policiju za političko nasilje i ilegalna ubistva, pa je Boža tu postao spiker, počeo da priča on o tome i on dan danas priča o tome i tako dalje. Сега се разбира у се што. Ги има сите информации. Nema baš sve. A во Германија? Izvinjam se, nema baš sve. Sve informacije ima Stanko Čolak koji je bio šef tog odelenja. Ovo je bio samo izvršilac u jednom sektoru. Во Германија се води истрага против Боже Спасич. A i u Belgiji se vodi. Во Белгија се води. Pa da. Kadri, kako se... Jeste, ali Nemci su hteli da osude Hrvate i Jugoslovene koji su učestvovali u ubistvu Đurekovića, da stave do znanja današnjim vlastima u Hrvatskoj. Pazite se, tu smo. Zdravko Mustač. Svakog časa možemo da ostavimo u zatvor. To je poruka. Zdravko Mustač, golemijo šef. Jeste, ali treba da se pitamo kako je to Josip Broz uspevao da šalje ubice iz Beograda i da oni slobodno ubijaju po Belgiji, Nemačkoj, Americi. Kako? Pa zato što imao prećutni dogovor sa današnjim vlastima u Nemačkoj, Belgiji i Americi. Ne možeš ti da pustiš međunarodnog teroristu, likvidatora iz Beograda da uđe i da ubije ustaškog emigranta u sred Nemačke. Dobro, gospodine Lopušina, može li to da se pravi bez Tito, bez taj ekip? Ne može ništa to, sada nije moglo se pravi bez Tita. Tito je bio miljenik istoka i zapada, on je bio, kako mi je Jimmy Carter rekao, njegov tajni špijun za Brežnjeva, na primjer, odlazio kod Leodina Brežnjeva i pregovarao i dogovarao razne tamo SALT i ostale sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja. I onda su njega finansirali, on je imao most među istega i zapada i Tito je naplaćivao tu mostarinu. I bio jako uspešan. Voleo ga je Churchill. Neko vreme ga je voleo Stalin, posle ga je voleo Hruščov. Amerikanci su ga poštovali jer im nikad nije vratio pare, jer je bio veći mangup od njih. Pa su ga stalno jurili da vrati te pare i dolazili su u Beograd po te milijarde, a ne zato što vole Jugoslaviju pa će oni sad tu da pomognu. Tako da su i njemu ponudili, odnosno njegovom nasledniku, izvinjavam se, Slobodanu Miloševiću, koji takođe imao američku biografiju kao biznismen, nudili da prva tranzicija u zemljama Istočne Evrope se dogodi u Jugoslaviji. I nudili su 7 milijardi dolara da Milošević proda javna preduzeća, da ih privatizuje. To je ta tranzicija, državno preduzeća postanu privatna, pre svega Jugopetrol, jer su Amerikanci želi da drže kontrolu na svim našim drumama i da nam prodaju svoj benzin. To je Milošević prepodne prihvatio, nije dao posle da se to realizuje. Amerikanci su ga obeležili kao kauboje sa crnim šeširom i lošim mislima i završio u Hagu i umro. To je ta priča. Znači, Tito je prevario Amerikance, pa smo mi posle morali da kijamo i skijavamo tu prevaru, pa je Milošević prevario Amerikance, pa smo mi posle nagrabusili jer su nam pobili koliko više od 2000 ljudi je stradalo u bombardovanju
78 dana 99. godine. Što je ta prikazna okolo Tito? Mason, komunikacija, To su- najvisoki 33. stepen. To su loža zavereničke priče, to nije bitno. Bitno je da je Tito bio čovek istoka i zapada. golem igrač. Veliki igrač, Vatikan ga nije priznavao, svi su ga drugi priznavali. Uostalom, kad je umro, na sahrani mu je bilo 770 državnika različitih zemalja. On je ukrao ideju o nesvrstanom pokretu od Nehrua i Nasera i on je napravio nesvrstani pokret. Zašto? Zato što je neko to mogao da finansira. Ja mislim da su to Britanci finansirali. Britanci su uvijek mislili da je Srbija njihova kolonija, da će oni ovde, pošto su napravili 27. mart, da će oni da kontrolišu ovde i da vladaju Srbijom. I tu su se naravno razočarali, jer mi nismo čitali u čitankama i u Titovim istorijama o Drugom svjetskom ratu da su Britanci podjednako kao Sovjetski savez pomagali partizane. Danas na dokumentarnim istorijskim emisijama na kablovskoj televiziji gledamo snimke kako Britanci izbacuju lake topove i teške mitraljeze u Bosni partizanima. Znači, to je bilo, kako kažem, jedna bliska saradnja, jedna odbrana, jer je Britancima odgovaralo da Hitler ima posla na Balkanu, da ga odvuku od Velike Britanije, da ne napada toliko žestoko London. Njima je to tada bilo u interesu i sve su bili interesi, ali Tito je bio tu čovek koji ispunjava te interese. A to je on bio, nije on bio prevelika zagonetna ličnost, on samo jednostavno nije bio onaj Tito iz Kumrovca, onaj mali Joža, nego je on bio sovjetski projekat Poljak jevrejskog porekla koji je poslat da ovde pravi komunizam i napravio ga. To je cela priča. Imate li istraživano oko Mustafa Golubića nešto? Pa nemam, zato što je to bila završena priča i on je bio ruski agent, odnosno likvidator, bio je ubica i nastradao je ovde od Nemaca kad je došao u Srbiju i bio je optuživan i učesnik u mnogim aferama, ali on sam nikada nije to priznao. Jednostavno je bio taj novi čovek i nema on veliki kult u srpskoj historiografiji ni u narodu. Nema, zato što zato što nije bio pobednik, ne mogu da ga poistovete sa Markom Kraljevićem ili sa Milošom Okrećem. Велите, веднаш после Втората светска војна почна шверцот со цигари и тој е клучниот шверц во таа фаза, кај што се прават големи пари. Македонија учествува во тоа. Интересно, например, од поранешните југословенски републики Македонија не успева да направи своја мафија. Македонска мафија, која ќе го продолжи континуитетот на тој шверц со цигари. Имавме ние Македонија табак, имавме тутунски комбинат Прилеп, тутунски комбинат Команово, значи најголемите тутунски комбинати беа на територијата на Македонија и не прави Македонија своја македонска мафија. Меѓутоа, тој шверц со цигари во почетокот, во првичната фаза на мафијата, носи најмногу пари. Од неколку 20-30 центи пакло од цигари, на крај се продава $2, например. Тоа се огромни $5 во некое време. Тоа се огромни пари. Како оди тоа? Значи, тоа го анализирате со црногорската мафија, велите 3 фази има на развој. Ali sve su to radili Amerikanci. Како? Pa tako što Marlboro je želeo da ima svoju fabriku u Turskoj i u Srbiji. Napravio svoju fabriku u Turskoj i Srbiji. U prvom tom projektu, kada su Amerikanci nudili i potpisali sa Miloševićem da izvrše tranziciju, industrija duvana Niš je bila na spisku. Što bi bila jedna industrija duvana Niš na spisku američke tranzicije? Pa zato što treba da pravi jeftine cigarete sa jeftinom radnom snagom i da ih prodaje u Italiji ili Nemačkoj od 2 do 5 evra danas, odnosno do 2 do 5 marki onda. Tako da Makedonija se našla u tom tranzitu. Njene fabrike duvana su imale kvalitetnu robu. Evo mala digresija. Nekada, kad sam radio u kući Politika, u Politikinom zabavniku, intervju i rusovnoj politici i tako dalje, obilazili smo Tursku krajem 70-ih i početkom 80-ih, kad su počele turske jakne i turske gaće da stižu na naše tržište. I onda su tamo meni neki uspešni ljudi, Turci iz Makedonije, iz Raške oblasti,
Makedonci turskog porekla, Jugosloveni i tako dalje, objašnjavali sledeću stvar. Oni rade za nemačke robne kuće. Nemac dođe, donese im kalupe, plati im kožnu jaknu, naruči 5000 komada, oni za te pare naprave 5500 komada, ovi odbiju 300 komada kao škar, tako da njemu tučinu ostane 800 komada. Ove dobiju pečat firme turskih robnih kuća i one se prodaju, nemački robni kući prodaju se po Nemačkoj, a ovih 800 čeka Srbe, Jugoslovene i Ruse. I sa nama se cenkaju. Ono su uzeli pare što su uzeli, a sa nama se cenkaju. Tako da i Cartier jedno vreme u Turskoj pravio lažne Cartier satove. Zašto? Da kad je on velika kompanija, on može da prodaje sat za 5000 maraka u Parizu i Londonu, a može da ga prodaje za 50 maraka u Beogradu i Skoplju. Ali to je lažni, pravljen u Turskoj. I onda su Turci jedno vreme iznervirani što Cartier u njihovoj zemlji pravi lažne satove, napravili raciju, uhvatili nekih 30.000 tih časovnika i od njih napravili spomenik. Izvaljali ovako sa valjkom i sklepali spomenik i kaže, evo, znači sam gazda Cartier pravi za elitu zlat i dijamante, pravi za sirotinju lim i feder. To je bilo sa cigaretama. Hajde mi pravimo jeftine cigarete i tako finansiramo demokratsku revoluciju u Jugoslaviji. Pustimo tamo nekog Šnajdera sa Uba, pa nekog muzičara iz Jagodine da rade to i oni postali milioneri i milijarderi. Stanko Cane Subotić, mislite na Ti Stanko? Ti si rekao, nisam ja. On je Šnajder od Uba. Je li stvarno? Pa da. Ima i kumovo Makedonija. Da, ima kumovo Makedonija. Pa zet generala Jugoslovenske vojske iz Crne Gore je ubijen u Atini jer se bavio švercom cigareta. Bokan. Opet ti si rekao ime. Da. Znači, vidi se po tome koliko su to bili visoki igrači, državni biznismeni, takozvani državni, država ih uputila u taj posao, onda je izbio rat između njih i počeli da se ubijaju. Kad su se nafatirali, obogatili, pa zar bi uopšte ovaj najbogatiji čovek u Crnoj Gori mogao gliserima da tera tek tako cigarete 100 km u Italiji da vam prodaje, da nije imao zaštitu velikog brata iz Amerike ili italijanske vojske. Pa su ga Italijani posle optužili, pa od suđenja u Bariju nije bilo ništa, odustali su. Pušina, znači to je seriozan državen projekt. Naravno. Tek od na 70-te godini je najmoknata jugoslovenska mafija. Zašto vo Frankfurt, na primjer, je sedištето? Mi imavме i Frankfurt mafija vo Велес, во Република Македонија. Меѓутоа, 70-те години, југословенската мафија има центар во Франкфурт. Зошто во Франкфурт, например? Зошто Франкфурт го избира? Zato što je bio najveći centar antijugoslovenske emigracije, odnosno tamo je bilo najviše Ustaša, ali je Tito volio da ubija i srpske emigrante. Znači, poradi toga, Frankfurt Zbog političke simetrije. Znači, ako su Ustaše imale svoju nezavisnu fašističku državu, pa su onda uz pomoć Vatikana i zapadnih sila glavni pobegli, neki u Argentinu, neki su otišli da budu intelektualci u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako su, zahvaljujući tim emigrantima, Amerikanci napravili nuklearnu bombu samo sa emigrantima, pametnim ljudima iz Nemačke, poražene Nemačke. Tako su se oni našli u Frankfurtu i živjeli su kao jedna zajednica. Ali ti ljudi su bili finansirani od raznih tajnih službi. Ti imaš restoran koji se zove Dubrovnik, svi znaju za Dubrovnik. Staro Skopje. Staro Skopje, Vardar i tako dalje i tako dalje. Ali ti vidiš da tu nema toliko gostiju, ali dobro posluje. Od ne ide ka kapi. Od ne ide kaplje, da bome stiže. On tu okuplja neke ljude koji se dogovaraju za neke akcije, a to je sve ozvučeno i on snimke nosi u policiju tamo gde treba. Tad nije bilo elektronsko snimanje sad. Okačiš tašti na leđa bubicu pa je slušaš kako to govara, gde god daje. Tad si morao sa magnetofonskim trakama da snimaš u susednoj sobi. Fizički. Fizički, da bome. I to je bilo to. To je taka bila deo političke igre. I onda se, kad neko suviše zna, onda se taj likvidira. Почна тогаш единствена југословенската мафија во текот на 70-те години. Пред весниците на распадот на Југославија, почна од кога мафијата почнува да се дели по национални клучеви, по национални... Па јесе, то смо видели током граѓанског рата. Јука у Сарајеву, Тута у Загребу, Аркан у Београду,
Svako je imao nekog svog kolovođu, komandanta paravojnih formacija koji je došao iz Frankfurta. Svi te se od Frankfurta. Da, svi su došli iz Frankfurta. Frankfurt na Majna. Da, i sad su htjeli... Franko Sarajevo, Franko Zagreb, Franko Beograd. Da, sad su htjeli, a oni nisu ratovali između sebe na ratištu. Nikad. Oni su se čuli telefonima, gde si brate, tu sam brate i tako dalje, jer oni su imali potrebu da se dokažu kao srpske patriote, muslimanske patriote, hrvatske patriote, da skinu sa sebe maramu tajne službe Jugoslavije, kao nisam ja više to, a možda su bili na zadatku, da. Tako da su oni još jednom upotrebljeni. E sad, kod nas je jedan od njih upotrebljen tako da preotme omladinu iz nacionalističkih stranaka, kao što su bili radikali i SPO, jer JUL i SPS nisu imali omladinu. I onda je on postao vođa navijača, pa je postao vlasnik fudbalskog kluba i tako širio propagandu među mladima i na kraju napravio podmladak u JUL-u i SPS-u. To mu je bio politički zadatak i nagrađen je, postoji poslanik. Željko Ražnatović-Arkan. To si ti rekao. Da. Тој работи за службите и сега нели Миломир Маријич има она книга Децата на комунизмот. Да. А ја мислам дека таа книга треба да се вика Децата на полковниците, пошто во најголем дел децата на полковниците или на пуковниците всушност беа регрутирани во тие југословенски мафијашки структури и така. Па био завршен посо, отац е био пуковник, проверен југословен, децу не мораш да провераш. A deca ništa nisu radila, bila su razmažena i htjela su na brzinu da nešto. Tako da je to korist. Tad je pukovnik bio elita jugoslovenskog društva. Tad su srednju klasu u Jugoslaviji činile vojna lica, policijska lica i lekari i inženjeri. Dobro, почне, гледате, ние постојано говориме за децата на полковници. Меѓутоа, тука во Белград, политичката елита, во најголем дел, децата им завршува некој криминал. Pa nije baš. Naprimjer, Miroslav Lazanski, dete pukovnika, je ambasador Srbije u Moskvi, Vanja Bulić, dete pukovnika rođen u Kumanovu, je jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja i tako dalje. Меѓутоа, еве да речеме семејството на Милошевиќ завршува вода на криминал, многу пари си имат направено. Не многу малку знаеме за Воислав Шешел, да речеме. Воислав Шешел има една темна страна на својата биографија, за која многу малку се говори. Вие таа страна имате истражувано, вие ги имате тие информации. Што е со првата сопруга или со првиот брак на Воислав Шешел? Имам, негови е први син мајстор у коцкању и ту и таму е хапшен због дуговолја у коцкању, због неких прекршаја, кривичних дела. Нисам имал прилike да ga сретнем, да о томе поразговарамо, a samo Voja Šešelj izbegava da govori o svojoj porodici, o tome kad je došao iz Sarajeva ovde sa suprugom muslimankom, on je živio u Batajnici, on je prodavao svoje zabranjene knjige kod mene na Buvljaku, na kraju Prvomajske ulice u Zemunu i tu smo se mi družili. Ja sam pisao tim zabranjenim njegovim knjigama. I on je nastavio da piše knjige i napisao je knjiga jako mnogo. Ali je drugog sina iz drugog braka delegirao da bude poslanik i on je sad poslanik, bio u prošlom sazivu, poslanik Narodne skupštine Srbije, jedan mlad čovjek, pristojno obučen, lepo se ponaša. Znači, prvata supruga na Šešelj je muslimanka? Čovjek iz Sarajeva, tad je bilo bratstvo i jedinstvo. Najmlad člen na komunistička partija na Jugoslaviji, tako vikaat, najmlad člen na 17 godini stanova člen na komunistička partija. Kod nas, kod Srba, postoji jedan običaj da kažu su i muslimani i Srbi samo islamske veroispovesti. Znači, varamki na srpstvото. Da, tako da to nije pežorativno, jer mislim da je naša država i naša Srpska pravoslavna crkva pogrešila kad se odrekla Srba ateista, Srba katolika i Srba muslimana. Mi smo tako izgubili Sarajevo, Dubrovnik i mnoga mesta gde su Srbi bili u većem broju. Jer smo se suzili danas kao neko ko kaže da je pravi srpski nacionalista, on samo isti pravoslavac. Pa mogu ja da budem i nešto drugo, a da budem Srbin. Tako da nam se to vraća, mi gubimo deo nacionalnog bića, s jedne strane, s druge strane širimo neku nacionalnu paranoju da neko ne valja, zato što je... To je i kaj Makedonците исто. To je zato što je... Гоце Делчев беше унијат. Да. Православец, но го признава покровителството или врховната команда во црковните прашања на Ватикан. Можеме ли да
progovorime za Velja Nevolja. To je toliko aktuelno tukavo Beograd. Pa nema tu šta da se kaže. Navijačke. Što je suština? Nema tu šta da se kaže. To je kopija zemunskog klana. Zemunski klan je napravila frakcija u srpskoj policiji. Milorad Ulemek zvani Legija, plaćenik, pukovnik jedinice za specijalne operacije, vođa mafije koja je prodavala heroin našoj deci, da bi se tim novcem finansirala vlast. Jednostavna priča. Ovaj nastavlja isto uz blagoslov nekih ljudi iz policije, o tome i naš predsjednik pričao, nekih ljudi iz političkog vrha, o tome je isto naš predsjednik pričao. On je organizovao huligane i bande među navijačima, da trguje narkoticima, da vodi rat između narkomanskih klanova i da bude predstavnik kokainskog klana iz Južne Amerike u Evropi, da zajedno sa Crnogorcima prodaju kokain. Šta se dogodilo? Donald Trump je zatvorio granice sa Meksikom i sa Južnom Amerikom, opao je uvoz kokaina na američko tržište, ovi su krenuli u Evropu, jer Evropa ima životni standard takav da može da plati 80 evra gram čistog kokaina ili 30 evra mešanog gram kokaina, i onda su oni krenuli ovde, naši su samo izvođači radova. Znači, dva klana iz Kotora, jedan klan iz Beograda, ujedinili su se da izvode kao kod građevinaca. Ti si gazda, radiš veliku robnu kuću, ali si iznajmio građevinsko preduzeće, to sam ja, a ja sam našao podizvođača, to je on. I tako da su naši bili podizvođači. Nisu oni bili tu. I njima nisu bili glavni. I njima komanduju šefovi iz Južne Amerike ili Španije, pošto je Španija jedna od glavnih zemalja gde kokain ulazi, a u Španiji leže već naši neki koji su radili sa kokainom. Tako da je DEA, Evropska unija, dojavila našoj vrhovnoj vlasti i rekla, slušajte, vi imate problem sa kokainskom mafijom, a mi u Evropi imamo problem sa kokainom. Dajte, rešavajte to. I ti si morao da rešiš da bi ostao u elitnom evropskom društvu. I onda su neki morali da svoje ljude sklone. Sad, neće se ovde završiti kao kod Đinđića 2003. sa operacijom Sablja, gde je uhvaćeno 12.000 ljudi koji su optuženi da su kriminalci. Ovde se sve svalilo na Velju Nevolju, koji je u nevolji, na 20 ljudi oko njega, na tog Zvicara iz Crne Gore koji mu je bio saradnik ili šef ili tako dalje, koji je deo tog kokainskog paketa. Slobodan Kaščalan, koji je u zatvor. Da, i onda sad se tu traži, sve se uvezuju u njih, jer se to pretvorilo sad u političku poruku. Aha, vidite koga su mi uvatili, najveći kriminalca. Milorad Ulemek je završio sa 40 godina robije. I na robije više puta 40 godina. A još nema optužnica, mi ne znamo, mi u javnosti, mi novinari, šta je od toga što se pretpostavlja, nagađa i priča o tom klanu koji je uhapšen, šta je od toga argumentovano, šta može da se dokaže dok ne dođe optužnica. Kad dođe optužnica, znaćemo, jer tu je bilo priča. Ima snajper, pripremao se državni udar, pripremao se atentat, ali tu onda nedostaje Dijana Hrkalović, efikasnost. Ako se pripremao atentat, onda daje, odmah ga osuđuj. Slaviša Kokeza, predstavitelj na Fudbalski sojuz. To je sad odredeni prikazni koja ne znam da li se točni. To je sad prikazano kao hobotnica u kojoj su bili ti, pa se koristi da se sklone neki drugi. Neko je kinesko kladenje, kaj što pari se stava dva torba, kaj što fudbalski ili kladenje u kladilnici, kaj što se vrtat u golju. Već smo pomenuti zbog 3 nameštene utakmice. Sve u svemu, pokazani smo i prokazani smo kao crni narod koji je deo mafije, da nam Fudbalski savez Srbije se bavi mafijaškim poslovima i nameštanjem utakmica. Preko 650 milioni evra se preko carina, preko Slaviša Kokeza isprani. Da, jeste. Da se u Srbiji godišnje proda 150 kg kokaina, da se proda heroin za 26 miliona evra. To su ogromne cifre za zemlju koja ima jedva 7 miliona stanovnika. Dobro, upušena. Koga Ukrajina влегува во игра? Бидејќи овој Звицер за малку спасува глава во Киев, мај минатата година. Во обидот за убиство на Звицер
во Киев во мај минатата година, учествува 4 лица, едниот е со пасош македонски, односно тогаш пасош на Северна Македонија, нели да бидеме прецизни, не на Република Македонија, туку има пасош на Северна Македонија, значи дека има добиено пасош по референдумот на 30 септември 2018 година. Како Украина сега станува интересна со Одеса, со тие пристаништа и како тој кокаин подоцна од Украина стига, односно стига до западна Стиго е тако што е Украина ушла у рат, а kad je rat, to je raj za mafiju. Tu se sve nabavlja ilegalno, oružje, hrana, lekovi. Setimo se šta je bilo kod nas u Jugoslaviji. Kao bio embargo, ali si mogao preko Kipra, Grčke i Makedonije da nabaviš šta god hoćeš. Ама многу пари се. Pa mnogo pare zato što kokain i heroin, te glavne droge na svetu i plus ostale droge, okreću godišnje 3000 milijardi dolara. To je kapital koji je među prvi 5 najvećih kapitala u svetu. To je tako veliki posao da u njemu učestvuju i države. Već sam pričao o tome da je na našem balkanskom prostoru svaka mafija deo državnih frakcija. Не, видите... Znači, tako da je vjerojatno i neko u Ukrajini pristao na to da kao kontroliše svoju mafiju, pa će mafija da mu donese pare, pa ovo, pa ono. I jednom trenutku se desi, kao što se kod nas dešavalo sa zemunskim klanom, da mafiju ne može da kontrolišeš i da mafija sebi napravi državu. Пуша, ви видите дека во Црна Гора ова со кокаинот е трета фаза. Трета фаза на таа сраснатост на мафијата на државата, односно на мафијата како еден државен проект. Можеме ли да ги дефинираме тие три фази, како се стига до кокаин и до големите пари кои преку кокаин ги прави црногорската мафија, велите два клана? Vrlo lako. Кои се другите две фази? Vrlo lako. Prva faza su cigarete, koje su pravljene u Turskoj, to sam već pričao, Makedoniji, Bugarskoj, švercovane u Crnu Goru i Crna Gora ih prodavala. To je prva faza nastanka njihovih milijardera. Sad, kad oni imaju novac, oni žele da ga negde instaliraju, da ga ulože. Gde se ulože? Uglavnom u stambenu izgradnju po Beogradu, Srbiji, Sarajevu, Zagrebu, niču zgrade na livadi, u sred šume, 5 spratova, 10 spratova. Zlatibor, na primer, сега. Zlatibor je postao Beograd. Tamo više nije šetnja, tamo moraš susedno selo. Najgolemite pari se tamo. I onda posle toga dolazi marihuana iz Albanije, bila jako jeftina, koja isto nalazi tržište pre svega u Srbiji, jer mi po standardu smo tamo mogli da platimo, a interesna zona Turske su Bugarska i Rumunija, tako da Crnogorci nisu mogli tamo da prodaju marihuanu. Oni su već dobijali sa svojih drugih izvora. I na kraju dolazimo na kokain. Tako da to su sve faze, jedan posao, drugi posao. Pa evo, odete u Crnu Goru i pročitate u novinama da 60% stanovništva Crne Gore živi od socijalnih davanja. 60%. 60%. A to su plate, socijalna pomoć i razni drugi izvori prihoda. Znači, samo 40% radi i zarađuje. A kad radi i zarađuje? Pa radi, Crnogorci imaju najmanju i najkraću turističku letnju sezonu. Oni rade od sredine juna do 1. septembra. Posle raspusta. Posle raspusta. Pa ja nalazim iz Trstenika ljude koji dođu u Igalo na šetalište, donesu 50 dasaka i sklepaju 3 butika i tu celo leto spavaju u kombiju i tu prodaju krpe. Vi, na primjer, velite... I to je, znači, deo te mafije. Država je dozvolila da neko iz Trstenika ode u Rumuniju ili od Kineza ovde kupi krpe i dotera dole i prodaje legalno, pravi smeće oko sebe, spava tu, nosi pare natrag u Srbiju jer iz Trstenika ne ostavlja ništa Crnoj Gori. I kad sam jedne godine u decembru čekao u glavnom parku u Herceg Novom Novu godinu, pa bio sam ko u Rodeziji. Mračno, pusto, nigde nikoga. Njihov rođeni Herceg Novljani, Vlado Georgijev, je pevao na njihovom trgu pred 30 ljudi. Moja Jelena i ja smo bili 31. 32. učesnik na tom koncertu. On je pevao, to je bilo dosadno, mi smo po 45 minuta otišli i šetamo tim istim dole šetalištem od Igala prema skveru,
u Herceg Novom, to je bilo prazno, samo jedan jedini restoran je radio i bio je bila privatna zabava, nisu mogli dođemo popijemo piće. Bio je mrak. Znači, to je Crna Gora ostatka života posle juna, jula i početka septembra. Видите, Босна сега станува центар, во најголем дел оружјето, Да. па дури и овие платени убици кои потекнуваат и кои се тренирани од војната во Босна и Херцеговина. Сите овие убиства кои ви се тука, автомобил, бомби, снайпери и така натаму, доаѓаат од Босна и Херцеговина. Дека од тамо се регрутирани. Брatunac, како некој Bratunac, како некој тренинг Регрутовани su tamo zato što je tamo ruka jeftina. Zato što tamo imaš puno bivših pripadnika JNA, pa bivših raznih paravojski, srpskih, hrvatskih i bošnjačkih, pa imaš puno bivših skladišta oružja stare Jugoslavije, pa imaš puno ljudi koji su gastarbajteri u zemljama zapadne Evrope, pa pošto su tamo ilegalno, pa s vremena na vreme i deportuju, proteruju natrag u Bosnu i Hercegovinu, nema od čega da živi, ajde sad da uradi neki posao. Tako da, eto, to je deo posla. Nažalost, organizovani kriminal je postao brzi biznis poslednjih 20 godina u našim zemljama bivše Jugoslavije i tu neki ljudi dobro zarađuju, ali neki ljudi i teško stradaju. Koliko se plaća, na primjer, za snajper? Za atentat sa snajpera? Pa kad je snajper, tu je cena oko 10.000, ali ako žena naruči ubistvo svog muža, tu je 3.000. 3.000? Da. Znači, jeftina rabota. Pa evo, videli smo da se cena, zavisno od rizika i zavisno koliko imaš para, naravno, i zavisno koliko je hitno da se meta skloni, kreće od tih 3.000 evra do 300.000. До 300.000 евра. Jeste. Значи, дел од овие убиствата кои се тука на припадници на криминалното милие, ставање на автомобил бомба, следење, активирање преку далеченски. Да, например, uzmeš ekipu iz inostranstva. Dođu, italijanska mafija dođe, ubije nekog kog ti želi, što je 300.000. Гледахме во таа пресметка шкалјарски и кавачки клан, имаше луѓе кои беа од Јужна Америка, нели фатени во Никшич, фатени во Херцег. To je bio jedan klan, ali kao kod svih nas na jugu Evrope, bratska svađa vrlo brzo, kumovska veza vrlo brzo pukne, jer nemoguće da je u jednom Kotoru, malom gradu, postoje tako dva jaka narko klana bez kontrole države. I onda kad je država ispustila kontrolu na njima, oni su počeli da imaju sebe da se tuku, svađaju i ubijaju. Koliko? 30-40 ljudi se već ubijaju. Pa da. Dve kražbi se zbori, jednata во Валенција. Najgora stvar od svega toga, to je bilo njihovo bratstvo i ubistvo. Ali Beograd je bio ugrožen, jer su oni počeli ovde da se ubijaju. Na ulicama Beograda su izvršena plaćena ubistva sa autobombama, sa automatskim oružjem na javnom mestu da bi se poslala poruka koliko su oni opasni. Koliko se mokni. Jeste. A šta? A nas onda naši policijski funkcioneri ubeđuju kako smo mi bezbedna zemlja, a stranci nam ovde ubijaju. Pa da, ne samo policijski, nego je, naprimjer, Aleksandar Vučić. Nema nastav, nema intervju kao što veli Srbija je najprosperitetna, najbezbedna, a vaka секоја недела ние слушаме дека некој сака да го убие. Како може да биде државата најбезбедна, најпросперитетна, а некој сака председател да го убие секоја? Zato, mislim, to su te političke priče koje kruže naokolo da nas građane ubede da je sve u redu, a mi vidimo da nije u redu. Mi znamo, ja u mojoj zgradi, u Zemunu gde živim, gledam komšinicu kako na velikom odmoru dolazi i prodaje deci ekstazi zamotan u aluminijsku foliju. Лопушина, морам да прашам. Значи, две пратки, кавачки, шкалјарски клан, Валенција и Атина, украден е некаде пола тон кокаин. Украден. Тука е основата за конфликтот. Наравно. Кривица, ти си то урадио, ти си ми издал. Со колку пари располагате кокаин, ако некој може да укради пола тон кокаин, а да не ги убиват од колумбиска мафија, да не ги убиват од американска, туку меѓу себе. Значи, тие сами располагат со пола тон кокаин кој може да го украдат. То се многу пари. Jeste, ali morali su to da otplate. Во Колумбија доле. Pa naravno. Već sam rekao, to je multinacionalna kompanija koja trguje kokainom, šefovi su u Južnoj Americi ili u Severnoj Americi, a ovi ovde su izvođači. I šefovi komanduju, šefovi snabdevaju sa snajperima i mitraljezima, snabdevaju sa prislušnim razgovorima i tako dalje, porukama, informacijama, komanduje šta da se radi. Плантажи има таму. Plantaže, naravno. Платена армија, ФАРК структура и така, значи, зборам за Колумбија.
Jedan transport 5 milijardi, 10 milijardi, faten brod 5 milijardi dolari u Amerika, to se pari. I onda sve policije sveta, Evropol, Interpol, ne mogu sa tim armijama narkomafije da se nose, jer to je strašno skupo. Ti moraš da pribaviš dokaze, a oni rade svoj posao. Znači, mi smo u Srbiji napravili jednu najveću grešku. Mi smo imali nekada takozvanu tranzitnu mafiju koja je samo krijumčarila belo, kako se to govorilo, sa Bliskog istoka, da bome preko Makedonije, Kosovo i Metohije, Srbije, Bugarske, naravno, u zapadnu Evropu i ovde se pričalo da će narkomanija da pojede zapadnu Evropu sljedećih petka, svi će oni da podcrtaju droge. Sad mi ovdje imamo drogu. I u vreme Miloševića, već sam rekao, nažalost, naša mafija, zemunska mafija i deo policije su prodavali belo našoj deci. Pa su deca tih mafijaša postali narkomani. Pa su deca albanskih dilera sa Kosova i Metohije i Severne Makedonije postali narkomani. Mi imamo 300.000 narkomana u Srbiji. Lupušina, kako se formira albanskata mafija? Vi imate jedna teza kaj što velite, v onoj moment koga se rasturi jugoslovenskata mafija vo Frankfurt, po republike, po šavu i nacionalni i tako natamo, se formira albanskata mafija, odnosno kosovskata mafija, da je narečime, i v momentu ko kosovskata mafija stanova silna, počnува proces od Kosovo republika, дека тоа предсходи на процес од Косово да стани независна република, односно независна држава, дека прво се формира албанската, односно косовската мафија, а подосна косовската држава. Тоа е ваша теза. Албанску мафiju u Severnoj Makedoniji i u Srbiji formirala je jugoslovenska tajna policija. To su meni rekli stari iskusni policajci, naročito jedan policajac koji radi u Nišu. Oni su formirali tu mafiju da bi dolazili, već pričamo o tome, o crnim parama za tajne operacije, tajne policije. I Albanci su bili jako pogodni za to, zato što su imali puno rođaka u dijaspori, u inostranstvu, pa on iz Tetova ode da obiđe brata, pa ovaj dođe da vidi majku i oca. Pa mu vrati pasoš. Pa mu vrati pasoš, naravno, pa onda oni to švercuju u telu, u kolima i tako dalje. Pa zato nema popis, da ne znaju koliko se... Ne zna se koliko i gde živi. Da glasamo Kosovo, da glasamo Crna Gora, Makedonija. Kad je počela albanska mafija da pravi velike pare i kad su Amerikanci ušli u Kosovo i Metohiju i napravili bazu, Bonstil, onda su uzeli članove albanske mafije da budu njihova tajna vojska na tlu Jugoslavije. Da, oni rade za Amerikance. Jer kako možete da objasnite činjenicu da jedan Albanac iz Tetova ili iz Struge ima 20 piljara u Sloveniji i da niko drugi u Sloveniji na slovenačkim ulicama ne sme da ima tezgu da prodaje voće i povrće, ne znam odakle mu je, ali on ga prodaje, nego Albanac. I da on tu stoji i prodaje voće i povrće. I slatkarnici. Da. Sladoljet. Jes, poslastičarnica. A dobro, poslastičarnica podrazumeva objekat. Podrazumeva neku higijenu, kupatilo, frižidere. To je već, ovako kako kažem, urbani posao. Ali ti imaš od plastike, od drveta ili imaš običnu prikolicu i on to čuči 12 sati, prodaje voće i povrće u tamo nekom kvartu u Ljubljani. I njega niko ne dira. Od Piran do Sveta Nedelja, Portoroška, da što je Portoroška rivijera, tamo se prodavače Albancite. Onda odemo u Stokholm i u centru Stokholma postoji pijaca ujutro od 8 do 4 sata popodne, pa se onda sklapa i tu uglavnom rade Turci, Albanci iz Makedonije, Albanci sa Kosova i Metohije prodaju prve trešnje 15 evra kilo. Znači, neko to im go dozvoluva? Naravno. Neko mu je sredio papire da on može legalno tu da radi. Nekome je on armija kad treba da se prave demonstracije, da se prave zahtevi, da se podnose razne rezolucije, da se lobira za ovo, da se lobira za ono. Znači, upotrebljiv narod. Uostalom, oni su se, mislim, na albanske nacionaliste sa kojima smo u ratu preko 120 godina, oni su se uvek borili protiv Srba jako u onom trenutku kad su imali podršku sa strane, iz inostranstva. Kad su ih podržavali Turci, pa su ih podržavali Italijani u Drugom svjetskom ratu, pa Nemci, pa danas ih podržavaju Amerikanci. I oni rade, razvijaju
svoju priču, maštaju o velikoj Albaniji, koju će, neće proglasiti Tirana, nego će proglasiti Ujedinjene nacije ili Brisel, kad to bude politički trenutak. Tako da slutim da ako mi u Beogradu ne priznamo to takozvano nezavisno Kosovo, da će nama Brisel jednostavno proglasi veliku Albaniju. Gospodine Lupušina, ta baza Bonstil, otkud dođe ta baza Bonstil ovde? To je nekada pre 20 godini, 22 godine, vidiš po završenju na NATO intervencijata na toga što mi smo tad dobili krijumčarenu piletinu. Apsolutno. Znači ide, izvinjavam se, kupuje se pumpana piletina u Holandiji za potrebe američke vojne baze. Ona dođe dole. Bio sam u toj vojnoj bazi pa ću ispričati jedan paradoks. Ona dođe dole, onda Amerikanci ne vole da jedu piletinu tu, evropsku, nego više vole svoj hamburger. Unutra postoji menza. Oni ručaju u 2 sata. Posle ručka oni idu u McDonald's i jedu hamburgere. I King hamburger i tako da, cheeseburger i tako da. Znači idu, izvinjavam se, idu u svoje restorane brze hrane da se dodatno nahrane. A onda tu piletinu uzimaju komšije Albanci iz Uroševca, donose u Leposavić i Lešak na Kopaonik, na granicu sa Srbijom i prodaju našim ljudima bud zašto paket od 10 kila bataka i to staviš na tiganj i to bude gotovo za 5 minuta, ali se ovako sprži, izađe sva ona voda. I to ta baza je ključna baza, velate. Ta je transportna ruta od Afganistana. Znači, Amerikanci da se ga napuštati Afganistan. Međutim, koga dođat v Afganistan, namjesto da je sprečat, da je uništa ta trgovija so mak, so afijom, so da se zgolemova za zašto da uniči kad evo, ako su mi u Jugoslaviji počeli da koristimo Albance i njihovu mafiju za trovanje Nemaca i Evropljana, da ide heroin gore, da se proda zašto ne bi Amerikanci to isto radili za ostatak sveta? Hajde da mi malo trujemo taj kokain. Nije mak pa da raste na svim područjima, nego kokain raste samo u džunglama Južne Amerike, u Indokini. Koka koja se žvaća i tako dalje. Znači, ti moraš ta područja da blokiraš, da kontrolišeš, da tamo u prašumama napraviš laboratorije, da oni prave taj kokain, da se on avionima, čak i podmornicama, vozi iz Kolumbije, na primjer, i prodaje po celom svetu. Jednostavno sad možemo da vidimo kako je Escobar sve to radio uz pomoć Amerike. Pa kad je pokazao političke aspiracije da bude predsjednik, onda je uništen, likvidiran i tako dalje. Tako da su to velike crne političke igre u kojome se podzemlje koristi da se osvaja svet na različiti način. Imate jedan interesnu intervju, bi sakal del, ako može da razkažemo tuka nekada krajac na emisijeva. Kako je prisluškovan Milošević? To je jedna pikantna prikazna. I kako doznava deka je prisluškovan Milošević? Može li to da go razkažeme za nekoje finale? Pa Slobodan Milošević je bio shvaćen u vojnoj tajnoj službi kao anti-Jugosloven, kao veliki Srbin. I onda je vojska počela da ga prati, da ga prisluškuje. I koristila je tehniku da se stavi bubica u njegov stan, a da postoji džip parkiran 50 metara od stana, da može da se taj signal dok putuje da može tamo da se uhvati, ne može dalje. Tako da je taj džip tu stalno stajao, ali u tom stanu je Marija Milošević tada zabavljala sa jednim diplomatom, koji je bio malo stariji od nje, koji je službovao u Japanu, i oni su ljubavisali tako vatreno da su se naslonili na zavese od prozora, tu se sve treslo, vuklo i onda je pala garnišla. I iz garnišle, kad je pala na pod, iskočila je bubica. Oni su odmah shvatili o čemu se radi i onda je nastala galama, ali Milošević nije pridavao značaj tome. On nije volio ni policiju ni vojsku. Megi sakaš. Ne, on ih je pogrešno upotrebljavao, jer je dozvoljavao ljudima koji su znali to da manipulišu i vojskom i policijom. On je dozvolio da Jugoslovenska narodna armija koja se raspadala se bori za svoje objekte u pojedinim stranim zemljama, tad su već bile proglašene nezavisna Slovenija, nezavisna Hrvatska.
da oni tamo regrutuju nekoga, da deca iz Beograda, Kragujevca, Niša se regrutuju da idu tamo da se bore u ime te JNA, o čemu se ne piše, o čemu se ćuti, jer je ljude sramota da otkrivaju i pričaju o tome kako su Srbi došli iz Slovenije i Hrvatske, pukovnici bivši JNA, čije su žene Slovenke i Hrvatice, u Srbiju da mobilišu noću tajno srpsku omladinu, da vode na ratište u Slavoniji, u Ukrajinu i tako dalje. Šta ti tamo tražiš? Nije tvoja zemlja više. To su neke sile odlučili da ne budu. I onda je Milošević nikad nije imao poverenju u vojna lica. I sve je bežao od njih, samo ih je upotrebljavao kad mu je to odgovaralo. Na kraju on nikad nije imao pravi rat, on je napravio ogromnu grešku, po mom mišljenju, što je tenkovima krenuo na Kosovo i Metohiju i na albanski narod. On nije mogao da shvati i nije iskoristio planove srpske tajne policije da se likvidiraju albanski teroristi i zagriženi nacionalisti. A da narod ne diraš, jer narod je bio jugoslovenski orijentisan, narod je na Kosovo i Metohiju, pričamo o Albancima, jako mnogo zavisi od jugoslovenskog budžeta. Ko je imao više dece, on je dobio socijalnu pomoć, on je dobio posao, on je dobio radnu uniformu, pa su mnogi nosili tu radnu uniformu i privatno. I tako dalje, i tako dalje. I onda je on napadom sa tenkovima i sa armijom na to stanovništvo od njega napravio nove nacionaliste. I onda je Kosovo i Metohija buknulo sa svojom albanskom pobunom. Znači imao si 10 terorističkih organizacija, 20-ak lidera, to pohapsi, počisti, uradi, diži jugoslovenstvo i tako dalje. Onda šta je drugo učinio? Oni su svi bili ateisti, odjednom su oni postali islamisti. Odjednom niču džamije po Kosovo i Metohiji. Tako da, mislim, je on napravio obrnuto, podigao ih je. Dao im je razlog da uđu, nisu svi ulazili, naravno, dobrovoljno u borbu protiv države Srbije, mnogi su bili i naterani, sve mi to znamo, ali je stvorena atmosfera građanskog rata. I ono na čemu ja insistiram, što bi voleo da dobijem odgovore i od Miloševićih ljudi, kako su napravili atmosferu da izbije rat i da se krvavo rastanemo kad su se Sovjetski savez i Čehoslovačka mirno razdružile, i kako smo danas napravili atmosferu da mi imamo tu nekog Veljka Belivuka, odnosno Velju Nevolju. Ko je napravio tu atmosferu da jedan vođa navijača postane mafijaš? Ko je napravio? Ja nisam. Moji prijatelji komšije nisu. Ko je napravio tu atmosferu? Lako je sad pričati Velja ovo, Velja ono, Zvicer ovo, Zvicer ono. Ko je napravio u Crnoj Gori i Srbiji mafijašku atmosferu da mafijaši budu glavni likovi, da mogu rade šta hoće, da nose oružje, da grade stanove, da prodaju. Može da razmislu da ubijat premijera. Da može. Dođe neko iz inostranstva, plati mu bilo ko 200.000, ajde, eno ti meta, ubi ministra, ubi ovog, ubi ovo. Tako je ubijen Zoran Đinđić. Zašto nam se dešava ono isto što ste već jednom desili? Da, vi imate, citirate Vesna Pešić, kaže velite дека нарачката за убиството на Зоран Đinđić je Mira Marković. Tako, Vesna Pešić je rekla, a ja verujem da je ona bila dobro obaveštena. Како освета за испраќањето... Страдње Слободана Милошевиќа. Дека нарачката за убиство на Зоран Đinđić доаѓа од Mira Marković. Da, ona je imala svoju privatnu vojsku, jedinicu specijalne operacije Milorada Ulemeka, on je imao svoj klan. Oni su imali policijske značke, ti mafijaši u Zemunskom klanu. Ja sam ih vidio, sam išao kod njih u njihov štab, koji je izgradila opština Zemun, izgradila policija. Каде што Шешелј беше градоначалник. To si ti rekao. Pa da, opština Zemun, ili tamo i sedištето на Српска радикална. To si ti rekao. Tamo vi se komši, kako što kažete. Da. Prema tome, tu je sve jasno i vidljivo, samo šta nedostaje? Nedostaje ta politička odgovornost. Ajde, budi ti karakter čovek i reci, ja sam odgovoran za ovu atmosferu. Bilo ko, ja ne prozivam sad nikoga, nego onoga ko ima svest da kaže mi smo stvorili te huligane, tu narkomafiju u redovima navijača i Partizana i Crvene zvezde. Nema tu mnogo velike... Некој сака да и контролира навијачите, бидејќи рушењето на сите почина на стадионите. Па, наравно. Така и Милошевиќ рушен, така со помош на Аркан требаше да има
под контрола навијачката група на Црвена звезда, Да. така и сега. Навијачите на Црвена звезда добиваат баснословни договори, транши, сделки, Pa mene je bio u jednom тендери, trenutku straha, pre svega me je bilo sramota. Igra se neka međunarodna utakmica tu. I dođu tu neki ljudi koji se zovu navijači i zapale stadion. Te neke baklje, te neke vatre, te neki plamenovi. Pa šta će nama to? Zašto? Jedva smo se namučili da skinemo... Милионери, тие стана милионери. Југославија се распаѓа со надпреварот Црвена звезда Динамо. Аркан е тамо, Аркан е Апсен и така натаму. Ali iza njega je država. Стоеше држава. Odnosno loši ljudi u državi. Така е. Znači ja šaljem poruku kad govorim u televizijskim emisijama, ljudi, pa zašto nama gore stadioni? Zašto? Zašto šaka ljudi? Ko njima dozvoljava da oni unesu unutra petarde, vatru i tako? Pa spržili su policajca sa tom jednom bakljom. Čovjek je napravljen invalidom. Jer ga je... Продава дрога, чува дрога на стени. Oružje. Dođu pijani, pa goli, da mogu goli da skaču i tako da, na drugi. Znači, to je ta atmosfera. Носени навијачи од Сплит. I onda šta se dešava? Za našu potrebu uprava fudbalskog kluba kaže mi nemamo veze s tim navijačima, to su oni došli nadrogirani, pijani i tako dalje. A onda sutra dan ili sledeće nedelje UEFA uzme pa plus 50.000 evra tom klubu koji kaže da nema veze s navijačima. Не само тоа, него вие правите големи пари од кладење, од кинески начин, од црни пари и така натаму. И подосна доаѓа тој еден од вода навијачи, веле неволја може да го убие председателот. Da. Има снайпер, пушко, митралес има од полиција. I to je ta atmosfera. Ajde ti meni tamo ko je zadužen za oružje u MUP-u, nek izađe načelnik i kaže kako su ovi naoružani. Да може и со пушко, митралезот, блиндирани од Мерцедес, кој е поклон од овие арапски пријатели. Ma ne vozi se naš predsjednik blindirani. Да, нели вели дека со тој пушко митралез slobodan čovek, da. Може да му го направи сол. Ali može svašta, pa može svašta da napravi. Mislim, svaki ubijen čovek u Srbiji, u Beogradu od strane tih kriminalaca i mafijaša je na našu dušu. Лопушина, мафијата не може да функционира без држава. Naravno. Сите кланови, зад нив стои, за сите мокни кланови стои државата. И во пресметка меѓу клановите победа од тој клан кој има поддршката на државата. Земунскиот клан, Велја, Неволја, кланови во Црна Гора, нема такви големи кланови за среќа во Македонија. Сите тие имат или немат поддршката. Ако имат поддршката на државата, станат мокни кланови. Тоа е суштината на оно што сакаме да кажеме. Pa mi smo imali u Skoplju ženu koja je prodavala heroina veliko u vreme raspada Jugoslavije. Така е. Bila je deo beogradskog klana. Така е, на земунски клан. Završila je tamo na robiju. Tako da. Bila lepa plavuša. Да. Хероина сега. Со цеца некоја. Da, da. Na tome čovjek može da se iznenadi, ali sad je najgora stvar u tome što je ta atmosfera dozvolila da postoje muž i žena i da je muž mafijaš, da žena pazi svoju decu i da se oni bave prljavim katastrofalnim poslom. I da to njima ne smeta. Oni ne razmišljaju o tome. Oni su junaci, oni su da, evo, šta reklamiraju naši mediji. Reklamiraju tamo nekog koji je robio u Grčkoj, koji je radio za državnu bezbednost, koji je ostavio ženu kog sin ne priznaje i tako dalje i tako dalje. Кристијан Голубовиќ. To si ti rekao. Што? Zašto me ispituješ kad sve znaš? Свој не Лопушина. Ja ne znam da li u Makedoniji u nekom reality programu postoji tako kontraverzna ličnost, bivši delikvent i robijaš kao kod nas. Да, идоли ви се вас. Ги цитирате. Da. И ме знаете биографијата на памет. Pa da. I šta će onda bude? Idol nekom dečku koji završava 8. razred, nekom srednjoškolcu, jer kad otvorim na kompjuteru šah da igram sa mašinom, pa podesim da ga pobeđujem. Meni iskarču okolo likovi tih ljudi. Plaćena reklama. Čovek koji je silovao svoje učenice, glumice. Njegov lik mi stoji u ćošku gore, pa neću da ga gledam. Zašto mi te redakcije koje se reklamiraju kao imaju tekst o njemu, zašto me stalno u svakom trenutku na svakom ekranu prikazuju tog čoveka? Što mi ne prikažu rođake Mihajla Pupina ili priču o Nikoli Tesli ili njegovim danas izumima? Što mi ne prikazuju Tijanu Bošković, sjajnu odbojkašicu, najbolju na svetu odbojkašicu srpskog porekla?
Što mi ne prikazuju devojke koji igraju rukomet u Makedoniji, u Skoplju? I muškarci igraju dole rukomet. Vi ste svetska velesila u rukometu i kad nema rukometa u Srbiji, hajmo u Skoplje. Kad nema odbojke u Srbiji, hajmo u Budimpeštu. Sve tu blizu, mislim. Tako dalje. Znači, što nam to ne prikazuju? Daj da vidimo ko je postao kako je postao Darko Pančev. Zašto Darko Pančev voli nas, zašto mi volimo njega. Zašto Izetbegović, kako se zove, Ibrahimović. Zašto on voli nas, zašto mi volimo njega? Zato što je Jugosloven. I onda on dođe na utakmicu u Beograd i onda idiot tamo neki iz Zvezdine uprave poče da ga zove Balija, ne zna da je čovek veliki ljubitelj srpske kulture. Da ne razvaja ljude na Srbe, Hrvate, Bosance, Makedonce i tako dalje. On je svetska ličnost. I ti mala sitna duša sediš tamo i ne znaš šta će da kažeš, možda kažeš, Ibro, care, razumeš, zdravo, brate, došao si u Beograd, hvala ti što nećeš da igraš, da nam zabiješ 3 komada. On nije igrao ovde. Razumeš? Ti kaže, gde si Balija? I onda UEFA kaznu. Šta su mi? Divljaci. Znači, na zvaničnoj utakmici ti pustiš budalu i tu budalu ne kaziš, ne znaš i kako se zove, niti ga kaziš i kažeš, pa nemaš ti tako gosta da vređaš. To je ta atmosfera, to je to pokvareno, tako neko misli tamo zvaničnim organima Fudbalskog saveza Srbije da on može da vređa stranog igrača po nacionalnoj liniji i da ispadne junak. To je to što meni smeta. Pa ja cenim sve, nek su oni sad, to su druge države, ali ja cenim te ljude. Cenim Savićevića, fudbaler, Zvezdi je doneo titulu prvaka sveta. Darko Pančev je doneo. Pa evo, gledam ovu, Dapčevićku. Kaže, ja znam 3000 makedonskih pesama, ali ne znam koja je srpska, koja je makedonska. A rekla je da zna 3000 makedonskih pesama. Zato što je to kultura izmišljena, ne možeš ti to žiletom sada deliš, ovo je ovako. Moja žena voli Jovana Jovanke i njena sestra Jovanka, umrla je u Sarajevu. To je nešto sasvim drugo. Ne deli svaki čovek svet na versku i nacionalnu pripadnost, pa ti si ovo, pa ti si ono. Ja imam strinu koja je Makedonka. Imam snajku koja je Makedonka. Ti me već 5. put intervjuiš. Pa znaš ono, šta da mislim, jedan fin, dobar narod, plaća istu cenu koju mi, jer se država nalazi na raskrsnici interesnih sila i 3 kontinenta i ko prođe preko Srbije ili preko Makedonije, hoće da drpi nešto za sebe, razumeš, i čerupa i tako dalje. Naši se iselili, vaši se iselili, gledao sam, imate 500.000 ljudi u dijaspori, možda i više. Razumeš? Sve je to slično, balkanska priča, ali da se toliko crno posle raspada Jugoslavije stvori ovde, pa stvorili su ga pola stranci, pola naši. To moramo da priznamo. Strancima ne možemo ništa, ali daj barem naše da vatamo i šaljemo u zatvor, mislim. Da nam deca ne postanu kriminalci. To je to. Da mi ne izgubimo svoju privredu i svoj posao zato što je neko rekao da je kokain sad najbolji posao i ajmo svi da radimo kokain. Pa treba neko i da pravi cipele, mislim. Tako je. Hvala puno. Molim. Bilo mi zadovoljstvo. I meni. Da.